Dobrodošli. Danas ćemo da pravimo jedan čokoladni dezert od bele i crne čokolade. Ono što vam je potrebno je 200 g bele čokolade, 200 g crne čokolade, 2 puta po 125 ml slatke pavlake i 250 ml slatke pavlake posebno. Dezert se veoma brzo sprema, veoma je ukusan i nema puno prčkanja u kuhinji, što ja jako volim. Crnu čokoladu sipate u jednu posudu, dodate 125 ml slatke pavlake i stavite da se otopi. Kada se... neće vam biti potrebno tačno 200 g bele čokolade. Dok se to topi, možete da umešate 250 ml slatke pavlake i zatim tih 250 ml podelite. Dakle, nisam gledala sad tačno da podelim, nego onako odokativno. I kad ste to podelili, uzimate onu crnu topljenu čokoladu sa pavlakom i mešate se ulupanom pavlakom. Gledajte da dobro umešate, da je svugde ista boja i zatim tu crnu krem podelite na čaše. Ako ostanete do kraja videa, na kraju videa sam pokazala vam kako da ne punite čaše. Uglavnom nema veze, malo će da vam curka, ali u suštini veoma je ukusno, tako da smo mi to polizali. Dakle, raspodelite u čaše i stavite u frižider da se prohladi. Dok se to hladi, na isti način pripremate beli krem. Stavljate u jednu činiju belu čokoladu i 125 ml slatke pavlake. To otopite i umešate sa drugom polovinom one umućene slatke pavlake. Isto tako gledate da vam je ravnomjerna boja krema, dakle dobro da umešate. Vadite one čaše gde vam je čokoladni mus, to je čokoladni krem, crni. Sipate beli mus, stavljate u frižider da se ohladi. Prije nego što konzumirate, pa ostavite u frižideru jedno 3-4 sata i možete da dekorišete sa slatkom pavlakom, topljenom čokoladom, šarenim mrvicama, možete čak i voće da koristite, to je već po vama. Ovako izgleda kada je gotova. I naravno ovako nemojte da punite.